Hallo, ich wünsche euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Erinnert euch immer daran, dass Weihnachten um Jesus Christus geht, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus in die Welt kam, mit dem Ziel, für unsere Sünden zu sterben. Merry Christmas. Always remember that Christmas is about Jesus Christ, and that we remember that he was born with the goal, with the purpose of dying for our sins. Ik wens allemaal een geseënde Kersfeest. Laat ons altyd onthou dat Kersfeest oor Jesus Christus gaan en dat Jesus gekom het hier in die wêreld om vir ons op die kruis te sterf, dat ons die ewige lewe kan hê. God befohlen, God bless, die Here seën.